Najbolji teniser u istoriji ovog sporta Novak Đoković danas slavi 37. rođendan i ne namerava još uvek da stane i pozornicu prepusti mlađima. A sa 24 Grand Slam titule, 40 trofeja osvojenih na Masters turnirima i ukupno 98 titula, već sad bi mogao mirne duše da kaže dosta je. Ipak još nije došlo to vreme. Uostalom, tek je 426 nedelje na prvom mestu svetske rang liste, a hteo bi još. O Novaku Đokoviću se praktično sve zna, pošto je na svetla teniske pozornice stupio još 2003. da bi prvi trofej osvojio u Amersfoortu 3 godine kasnije. Prvu Grand Slam titulu je osvojio u Australiji 2008. i od tog trenutka maltene stao rame uz rame sa Rodgerom Federerom i Rafaelom Nadalom, sa kojima će u narednih deceniju i po graditi veličanstvene mečeve. Sa Davis Cup reprezentacijom Srbije stigao je do Salatare 2010. a to je bio uvod u fantastičnu 2011. u kojoj je osvajanjem Wimbledona konačno stigao i do broja 1 na ATP listi i tu uz kraće prekide ostao do danas. Rođendan će Đoković proslaviti radno, pošto učestvuje na turnirima u Ženevi, gde će u drugom kolu igrati protiv Nemca Janika i bio bi red da sebi pokloni pobedu za rođendan.